KSS Education Department atum pen Longpli LSC Primary Education Department Officers atum phan Bolero hemkong long pajurpon. Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department atum pen Kulatin along ta Trading License Lab and Professional Tax kelang kecari sai kedeng pon. Ningkan serkep ang hupen avi kibu kesu ke pangji bang phu si ke selang je pan kerap pachohang. Karbi Longri isang Bogozan District Committee atum pen leadership training amai ke paman kon. Karbi Long angkang along kedu LP School along hanat luk Charlie anat kang thurponji lapent la sutok lang alat kelang dun cari dun siapan. Karbi Long kedu Primary Education Department Officers atum kahumbidam ke joy ke siapan pura. Kedam tang Karbi Long Autonomous Council CM Dr. Turam Ronghang kapin khatpon ateng pensi. Pini prain praing koi arni. Karbi Long Autonomous Council Education Department atum pen sebatir pi ponsi. Karbi Long angkang along LSC Longpli Primary Education Department Officers atum pant Bolero ke pajurpon. Labangso Bolero ke pajurpon along CM Dr. Turam Ronghang. Karbi Long Autonomous Council EM Richard Stockby EMMC atum cetong dun. KACC pen ke pajurpon Bolero hemkong long stame CM Dr. Turam Ronghang adi deng pen si ipu pi pon tu. Karbi Long gitu primary school along tina long stame tok lang nat kang thurponji aphan pu bor iponsi lapen Karbi Long along gitu Primary Education Department Officers atum pen stame kang pidam ke joy muchoji aphan pu si KACC pen Bolero hum pajurpon lo lapen non ke bang sis KACC budget session along stame school inspector atum aphan sa hum PP ponji aphan stame chi parai pon pu si CM Dr. Turam Ronghang pen pachini pondu nike Karbi Long Autonomous Council Education Department Richard Tok biahin bensi lake milia pingkaratik bensi gari hum pinangi pulo mun hum pibanalo lapen ke high school tina phan kapelang nabjia phan Karbi Long Autonomous Council pen ke bangjia budget along school inspector phan dame Karbi Long Autonomous Council pen hum pipon si iltum Karbi Long education na hinabang pan kapaprang pagya pan itong Karbi Long Autonomous Council pan body pan mo quality education ke bagya pan puthak Karbi Long Autonomous Council Richard Tok biahin pen claim pon mo lapen ke finance student organization pen changlo penana organization to manang long cooperation dun mo nasi e prang ke bang jang anji ke Karbi Long Education Department state along pan ma kapaprang nason na taxi Karbi Long pen dame bes Karbi Long so education na quality education ke ban japan itum bori pon bomlo asikato kabe pan hamphanga song ke doan lapen ke da council staff atum education department munta nang cerap itu dunang po. Lastly, I would like to request all education department officers and staff and specialist student organization, I would like to request unitedly we want to establish quality education in Karbi Long. Thank you to conclude my speech. Karbi Long Autonomous Council ke parlo Taxation Department atum pen Borpathar Borjari Japra langsu angkang along kulat ahum tinalong stame Trading License lesson Professional Tax doma bema puthak kelang cari sai kedeng pon. Labangso kelang cari pon ahut Inspector of Tax Assistant Inspector of Tax lapent Chokomara tumpen pen cerap citul si labangso sai kedeng pon. Ningkan cricket home pen trading license kabi tum si kiong la si kabi tumpen festami apor pipon si puthot license paselam pon si pachini pon lo. KCC Taxation Department pen revenue kilong ki jum hek kelang cari ahut ki ong dung atung bang ki trading license ta ave professional tax tum ta ave NC behavior parts tami klempon bom inut bhani akhula la tum bang ki labang so alu dolo ala so alu du po fees tami labang so alu babang ki choklin kali mate labang ki apor klit tang alu pinak langsi
lahaya khula tum pen sami alang li tum phan apor hot pi ponsi labang so alu chokri pasalam ji phan alang li tum pen pin khatsi pachini pon thulo la puson kelang chari pon bomahud borna ji long DG industry bang ki license abi pin ben si ningkan pli ando tanglo la pen labang so industry ki license abi pin si la pusi klempon bom lo pusi alang li tum pen pachini pon la sila bang so industry sami pravjin pen alu kinang sot ati selam le pudang ti labang so industry sami ing haponang check pu pusi alang li tum pen pachini pon thu report present terang sangti hidi Karbi Longri Abirta. The food is pleased to grant NOC to Sri Manisha Dhandaria, wife of Rahul Dhandaria. Mati tu kan amar se of village Kolaghat, Marwari party. Aro trading license tu ko. Itu nohobo no itu material license hai. Mati or lease or kiba hai kagos hai. Itu trading license aro Kiduk dit atum kachong datpen an eom ke cholong chot atum jakong dutik henlo bontala sona pora hut ke su cholong dun lok liputang te kai elong kisung nai ang deng ansi chamandet lason si den aron chong thung debom teron stame alangli supi bihek aphan stame toklang anat pacharli dunji pu matha ponsi dipurong supi along ki parlo ward number 10 rong marong along hem chukim dunsi chubuchi dunlo lapen alangli su se thang the hubangke chongdat tun bomsi alangli supi aphan stame lubacharli dun bomlo Bons tami kedam tang surhine krepli aning kanpen ang hoa vi ke jangke suka chelong lok ajok Dipu Medical College and Hospital lapen ghotia long anstami si chelang damlo la susi ke chelang bom hutstami alang litum longli phelang lapen kachu pangreng ason doan lapen akhidat stami alang litum chepa doi thailo la susi ke chelang bom hut lapu nat alang litum donras stami chirap chitudunlo bonda ke meji phanki thangnat ang thek avedadlo non bang ke alang litum an eom ke choji phanstami alang nia chorbangsi adon adon hem theng chu jorpansi an eom ke chu ibelong bomlo bon sami lapu nat alang nia chor stami non bang ke akeng ke su ka chulong lok ajok alang litum ke sung thek tiklo lapu nat alang li supi fan sami school long fees ki pi thek thedet ajok non bang ke alang li supi fan sami lo pachali dunji phan isi ki sung dokoklo ki sung ke boide atum phan ke rabdun vera bang phu ke SCC CM Dr. Turam Ronghang lapen em lunsing torna atum phan si ke chelang ji phan nangra bek thapusi kisu det abang pu baburam teron pen chuning ripon lapen kumani aning ke me pen jong si kirap kipa jir dun jining hangli pang ti mobile number 6001037432 along humri ignon men ke baburam teron Nang komento ning kan bano kisu. किसो बंके प्रांग दाम दong किसो बंके 2000 सन पे है semester पे बंके दवाई चोपो हॉस्पिटल सन चलांग पमिदा तितिलो समिनोन बंके चुकांग दाम तंग दिसंबर पे नन आना बंके हॉस्पिटल चलांग तमी मिदल Nang ni upia kisu. किसो बंके नि के हो विकी जांग लोक पेले है मसिन के किचेंग को के हो विकी जांग पेन बाप के चलोंग बोन यालो मसे बाप दवाई है ता पिलान पांगरुम लो ilong long ni lopset kali lo ku dang litum di fu pencheng lo dok muka da lambat ha ves kar beng lo ta pangrum dam le tami sa dawai che penta ang theka bede jalo asa pensang ko doktor an chilang thulo dang di fu medical college ta nang lang no doctor TB bon pulai ta nang check lo cancer bon pai ta nang check lo masik lang ka der lo ma vi bang bon bede lo sita la pen ma sang ko Gati nang toy tulo, gati jam silang si celang lo, hadak celang bom pen. Har kala son dak taksi, anak kelang ta, dak nang kelang jet kok ano hadak ta. Masing ki atun ta bimar na theke lo. Masih ala blood ke bono dawai ha biji ha nang pidun lo, masing ki ala umprek le akilo da mo pisinang toy rong lo batun ta. Sang kilo ke da mia kharcha ta bedel le han on bang ke. Ke celang lo hem long li philang pen cheng lo. Yang Jepang reng hormu hanya ta cepadat elon mang kya bedal kini lagi thang ta dia prang mission ha sami din hajra sil chonda chot mati jan ke nandi din hajra ta chonda to ne dal lo ya kisu chilang kharcha ta bedal lo don rat ma ta nang lang lo he nan ke nang lang lo sami don rat ma ta nang ki kavida tarat pinak masi ta man ta nang lang thek dal lo mang ke amasin ke non hospital ma chilang phanta kharcha ta kavila non mang ke Asik kosong nama possibility. Ada nang ni korban Li cuni rigi bang ni hang lo the li tame apra penta party lo te terun ni hang o la penji ta jui dun o. Makesi hala ni to mahamaya iya ma. Apra la lun sing teron hala sarta semi ni panang rap la suta ni lingkhat chela bam ta sri phone ang pidun lo.
Sami dak pen tam ang thek awadat pen ajoy ni masing ke photo chibang thujui lo ke hem chibang ji pen bangki ke chilang khorcha awadat mas non bangki inton kok lo asi non bangki la so sar pen ta photo chini ting tung la ke ba la hamaya em pen ta chini tung la pen song taksi karbang long te ding la cm sar phan sami ate cm sar phan tami alang li long ni li dam ni de la he ke so joy ni masi dam puti adengan pa pe dam puti kin nang lang time ni masih di so pan jadi mata mun dela cm atau melong salah son peni hem ki kama mistris ni li chonda dun pasi cm hem ala ha la tarlang solong alang ni hem chikim dun dak hem tan ni li klem pidun lo cm kam se klem pidun lo song taxi la tarlang solong la hem tun long biana kam tan ni li si ki klem lo ni li mission hot ba ke pu chonda dun bom chudun bam tan ma ge chuklem mun dela masih ni ta thang ta un dela siam pada cini ring tung alang ni tum nangrapa sonte yalo nama kabar saya bedalo ni lita mitang chongdara paisa ke sin anta ningkan isi ta so sidarma ti se chalang lok sia kenon ke mitang ke chopan anta bedalo kenon ke usuta admission fee aja tuition fee school fee ta tulong le dalo non bang ke so tan party school da non le dapo exam tenang ale le non bang ke apran ke mitang ke chopan anta bedalo non bang ke anu yo kisu Ini nang li rong binong bang ke jong thung den gawa na the po hin thulon li rong binong bang ke non la da ke bang bang ke lo so ne beta do si lo pa chali dun piar le bang long le khuli pulong sa sap so long le chan cham hadak rong ta velo dorong ta da rong binong manon ma ke berela sona bu ko hor rong malo poribo Rong sar yang mana? rong sarmen bang ka jiten tok bi ko bonno na mar bang ke Nilita laan sini tu no, ela kami jitan tok bi posi bang tang tang. Tenang li mana salah. Nilimen binong ke baburam teron tu nilimen bang ke. Te nili sepi inu dulu ni ke bang atom situ prong dah bang ke. Ke nili am sorta alos pimati tang abodi ta wedelo bodi chu. Sone yang ke angge tang ta chana thai we lap sone ham sorta kala ta accident. Keng ke so ta chuklemon e sone kisung thek te nak chi thana te ni mekrik problem tami kapula. Pray pa inquire ni por pai kri ni da achtima por malam Bogazan auditram holong KSA Lamding Road 3 atum ke pen khat pon ateng pensi Bogazan District Committee pensi patir pi ponsi KSA Leadership Training paman pon. Labangso KSA Leadership Training labang ke Bogazan District Committee amai puraju ingling pensi pachini pon lapen alhi atuma pan ke konchen bang desoi teron pensi pachini pon thu bangso amai long alhi sir pu aman pen so jorong bhar chitong dun lapen KSA BD sir laichen ingling KSA 3P amai pu thomson rong pi KSA 3P konchen bang sumit timung atum pen chenglo KSA 3P along klem bang pu bang phi atum ja chitong dun Sidul aja kongke jedordil posi itu sidul per attack danan po posi attack itu logo 244 ye condition on do to hala mansoran basic itu ke training tak yang do atau itu rong aja kita amtame hala mansoran di sana do sidul per make karbian long cerai kom lo karbia kei per cerai kom lo longri longpat aduri ahoy rai ni lo hala mansoran basic itu kesan sidulnya kompetan aho kalau masuk ke tanah ayo ini si pilihannya itu mana masuk kardinal termasuk konsil itu masuk aja kom. Kalau masuk ke awilan kan tapi ada yang kombilang pancing juga MOU nanti fight possibility to open. Sebenarnya pihak aku itu 2011 MOU itu top kalau lawan pulau malah soal hasil nama aku 2021 MOU itu pulau hadaklah jangan kombilang kami kajian ni ada ini masih hal hal komuni itu baru dengan dia. Lalu sehal orang sohu alam diri kita hello je sidul pencot belum ada. Itu kuan mah kilo menji hal orang so bakuan mah pikir mungkin dia kong aku nak positif puri yang si mana itu nanti. Aku mune aspek kita tu template yang kim itu separated belongi aspek tu. Lalu langsung si ASC movement yang turun wanglo
hal so ke dum tadu ti ma tu me man the tai lang ne ne na chom nu tu ke te 56 non chom nu na tu ke 1990 ke ma the ko na ke pi tu sai tai yo ne ke ni ba ke pho si hal bang so ho ka che song hal bang so ho leadership training leadership ki endpoint ki claim ke dam hal bang so bang ke na te ko tai ko wa phis tame la son labang so KSL leadership training along sami aluhiman penget tong dum tum sami non owe kimi atum riso ejang atum logo charlie enat lan se pa prang dun nangji lapen RDP pon vek nangji pusi alang li tumpen thanchimun pon pini labang so KSL leadership training along KSL leadership training amai along KSA Arnam Langpia branch HDP branch atum pen chenglok kaprek branch atum betamit tong dun si mesen pen labang so KSL leadership training pachun pon news report present terang sangti hidi Karbi Longri Abirta ini teman kami cini je bang, Fransi, Fransi nanti satu kami pastani, bah Karbi Long, kilang Arab tu pastani, Fransi Karbi Longri Song ahin pen, kagum macam lo, niltum pini, Karbi Longri Song, Bokojan District Committee pen, labangso leadership training, kita nangkok alam tinggi lapan hello, je Karbi Long stami. Student atum padang ti non owe kimi ariso ija atum lo kachali ya prangsi hek vek nangji lapen lo kachali abe polodang te khai stamil atum jirai kom hek ke lapen peer the along competition along lidun ne ji pusi pini lahai education na puthak nitum pinang kithi giding no pen nitum pini jingwai ponlo Perang kibang jepan, ansu se luka cari ke perang dun jepan, padang ke Karbi Long sami hemprek long lelang, lasi hemprek palong dap jepan, lasi pini ahok pen jiwai pot. Nanti tumla Karbi lu cari asong men just semet la araki hormu kicu putar nanti tum hin pen kopi ko ana sai klaim ponji la pen kici klaim ponji. Nilitum Karbi Longri Song pen kidam tang pors tami dak bokojan along niltum pinang adilar la drugs kicho adilar roba sami pinang nep pensi police arideng sami niltum hodai ponlo lapen non kibang jilang sami niltum labangsu drugs abang ke niltum kupalo awareness sami niltum claim onji lapen jongsi mithang ariso ijang dum sami labangso akicho drugs kicho lapen kirimang do pulutan tengte netum nepsi alang netum pan aku polis ari deng sami netum hodai ponji lapen labangso environment capability pas sami netum Karbi Longri Song da bokojan district committee ahin sami netum unada bangki body ponji Nanti la kulat malom ignut bahini mate loson pinaan kithek ponlong do la school dun bom pen school addressing thang pen pine biris sikhor pini loson kachu nam tum ta dudu losi abang so butha nanti tum kulat tibi phan ti pachini la so chatai pen ahok lo labang so lam thes tami jet school pen kulat labang ke pinangana distance do nangji laso puthak bang niltum ki claim pontang bang ke ave sapi niltum lasami